Gorane, danas neđeše dve dame i pitaju me za tebe i nisam smela da im dam broj telefona. Što? To si slobodno mogla da uradiš. I mene presreću po Marija Kjuferštrasse i ovih dam. Ne, ja sam dala adresu. Očekuj da ti uskoro navrate, rekoše da se zovu Sreća i radost. O, čekam, vrlo rado. Sreća ti nova godina. Hvala također. Evo da poželimo gledalcima sve najbolje. Želimo vam lepotu u januaru, ljubav u februaru, mir u martu, dalje, bezbrižnost u aprilu. Zabavu u maju, uživanje od juna do novembra, sreću u decembru. Ukratko, želimo vam srećnu i prelepu 2014. godinu. Puno sreće, ljubavi i mira od sveg srca. Srećna nova svima. Vole vas Vesna i Goran. Živjeli. Uno, due, tres, e!